uko mwambaza shisha make kiza tamata ko yibura ko mwari ko mwana sasa shisha make shagira ugira vava shawe mwana vava Robiongo, boy bongo, mukan de subscriber ni Robiongo, yeah. Robiongo bueno, bayogo mukan de subscriber ni Robiongo. Nze gute baji? Yawa man, ese ko wabuzera. Shana ntabwo nabuze cyane nkamwe. Imana umwugura cyawukora. Cyumva nge ndarimba jabwo niko ngeze mwana. Hari hirya, hari ahantu nzi. Haba hari abantu benshi kandi twahavana amafaranga. Hari kwa musaza rubyo hano hirya kwa barubyogo. Hari abaparitse bya fresh man. Ndashaka amafaranga. Telefone ndazibambura. Umva zatumaze iminsi wallahi. Ni iminsi. Wo ufite gahunda? Umva ni duwe nje kureba ahubwo man. Nari bitwagiye ahubwo. Twatakaye ahubwo. Nta kibazo. Nagiye uducika umunsi rero. Robiongo, yeah. Telefone yanjye sama murahinza abantu shapeti yangu we. Telefone yanjye mo murahinza abantu we. Mereza telefone yanjye. Mereza telefone yanjye. Telefone yanjye bundi mo murayitwara muyishaka iki? We peti. We ndogo. Telefone yanjye murayinyakira iki? We peti. Gitambiki. Peti za telefone yanjye mume telefone yanjye. Sorry. Mume telefone yanjye. Ariko peti wowe ushaka iki peti yangu? Umva mani jama wahagaze ukama telefone yanjye. Umva kama naye. Mereza mama ya telefone yanjye. Kiza. Wamutwara ndabe kizabamarira. Imbwa gusa. Ni nzima neza cyane twayabonye. Ubundi aka niko kazi ubundi. Biko kazi isha. None utegera nararugo. Kuva na mbere. Alo. Yego mvuye ku ishuri ndaje. Paka. Wabibonye sinakubwiye. Aka niko kazi ubundi kazi. Umba. Ibanye kubona na mama wese. Urasoje? Nakana gatoya. Mbere wameze ute? Bamwavuganye se? Nana nuzana mu byomba bamwumvise. Bameze bate? Barambwiye ngo yaje. None se? Ni kugenda. Zaravaho. Meze neza. Niya mama. Kirano. Izi ndayiba hariya mama. Nabya. Kiza! Kaniko kazibundi. Ubuvuga kunda by'umugabo muhaza amano hariya dore ifoto we imitunga kagwiza twagiye na telefone twagiye. Ariko ubundi mwangigira mwe mwama telefone y'abandi. Kira cyana kiyoreye mwana. Ahubwo twigiye handi ku Gitoma. Hari haba bagenzi wana. Hari ahantu haba abantu. Ariko ura mwana ashobora kubivuga. Ura mwana nanjye ntabwo mushyira amakenga. Ariko ura nta kibazo nta kibazo. Ura nta kibazo. Nabireba. Mukande subscriber ni Robiongo, mukande subscriber ni Robiongo. Robiongo 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 mukande subscriber ni Robiongo. Umurambaza ikikora munyitambika. Basaje kubona abasheri bahise bo kuri YouTube za Facebook. Akusha murabona menyera. Niyo tujye barabareba. Maze guhamagara ahubwo gira bashana igenda. Ese uta. Gira widutinza. Gira vuba witinza abantu dufite byinshi tugomba gukora. Mama yikiza ndi ubaye. U Rwanda mo ruruka ngira vuba widutinza nta mwanya wo gutana dufite ngo tugutegereje. Yes? Bashana igende muri kimwe cyamenyera. Najya vavo. Utaza gutuma dutumutwe, datuma dutumutwe. Sibyo? Batuma turakara kuko turakari babiri cyane. Sibyo? Uko binini. Tworoherane muvandimwe tworoherane. Reko to mwamba iki mwamurabuza kugenda nkandi. Shyira hano phone hanyuma wigende niba udashaka kubura cyane. Uko mwambaza shisha make. Kiza! Tamata ko yibura ko mwari ko mwana sasa. Shisha make. Shagira ugira vava shawe. Mwana vavo.
shyira hano. Mwemuretse baramagana tubisire. Yego Colonel. Allah. Ntago birenze nta bikaze. Ubwira Fande Emmanuel ko ndibuze kumureba mu kanya nimugoroba nka saa moya. Sasa kamaze nite kuri aka kabazo turavugana. Okay. Niko shango ngo ikimwe. Ngasi zari zinyatse. Hinga batanagaruka bo.